Azzjoni f'Waqta ta' raġel li kien fuq jott fix-xatt ir-risq fil-Birgu salvat il-ħajja ta' anzjan li waqa' mill-moll bil-karozza b'kollox. L-inċident seħħ għall-ħabta tal-ħdax neqsin 20 tat-Tnejn filgħodu. Brian Brown kien jinsab fuq jott sorġut fix-xatt jagħmel xi xogħol meta f'daqqa waħda ra lill-anzjan jolqot qarblu żgħir waqt li kien qed isuq blura. Jirriżulta li f'dan il-mument bil-fixla l-anzjan saq il-qudiem sa ma baqa' nieżel il-baħar bil-karozza b'kollox. Għall immedjatament raġel fuq jott ieħor qabeż il-baħar u fi ftit sekondi tella lill-anzjan fuq l-art. The poor old guy is, I don't know what's the problem with his car, but he reversed into that post over there. Wheels spinning and then spun forward and at least 6 metres went in just by the side of this boat. I don't know the guy's name, but he needs a medal from this boat that jumped in straight away because the 8 seconds, 10 seconds. Brown spjega ma dan l-istazzjon li l-karozza kienet diġà merqa taħt il-baħar u l-intervent tar-raġel li qabeż il-baħar biex jisalva l-anzjan kien kruċjali. He wouldn't have got out. Mate, he already dived. He was already under the water with just the boots sticking out. So very lucky day, nobody was in front and that the old man got out. Intant fuq il-post issejħet ambulanza b'tim mediku li għenet lill-anzjan jinxef u aktar tard ħaditu l-isptar Mater Dei għall-osservazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jixxandru fuq One permezz ta' One Play.